हलो सांग मैंने जय जगन्नाथ। आजकल पवन स्वागत। चलते मम्मी कौन कर देखा। मम्मी कौन कर देख केते बड़ गछटे केड़िके आलुटे एते दुई लाइन खोली सारे देख एटार ना देख केते आलू गछ पड़े देख आलू ही ना एठाने आलू फली ना এটা তো পুরানো আলুটা না এটা ভালো ছিল না খারাপ হয়ে আর দেখতে গেছে না କେତେ ଗଛ ଦେଖ ପଡ଼ିଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ଆଳୁ ମିଳିଲା ଏତେ ସବୁ ଗଛ ଉପଡ଼ା ହେଲା ଏତିକି ଆଳୁ ମିଳିଲା ଆଳୁର ଲାଭ ମିଳିଲାନି ଆଳୁ ଏତେ ଲଗେଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ହିଁ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଳୁର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଫଲୋ କରିବେ।